Ndabasuje kandi bifurije ibihe byiza abakurikira Isonga News umunsi ku munsi mu masaha y'igitondo gicamunsi cyangwa se mu masaha y'umugoroba bitewe naho mutwumvira n'ibice mutwumviramo tuje abatwumvira mu karere k'ibiyaga bigari abatwumvira Europe, Asie ndetse no ku mugabane wa Amerika nguninye z'isi mwese mbahaye ikaze turi mu gitondo cya tariki 4 Gicurasi 2025 turi dimanche weekend nziza ndetse n'amateraniro meza of course kubabashije kuyajyamo ibihe byiza kubakurikiye Isonga News tujyogana kuri politike mpuzamahanga nk'ibisanzwe aho dukomeje kureba ingingo nyamukuru cyangwa se ingingo nkuru zibikomeje kuvugwa hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo muri Occident. Kuri ubu rero turasubiramo iby'ibitero bishya Uburusiya bwagabye Kiev. Abakurikiranye aya makuru cyangwa se bagiye kuyumva bwa mbere ku Isonga News turaza kukubwira ibitero bishya Uburusiya bwagabye Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine. Ni ibitero kandi bitibasiye Kiev gusa byanumvikanye Kherson byica ndetse binakomeretsa benshi. Uraza kumenya imibare ndetse n'icy'Uburusiya bugendereye kuri ubu. Nk'ibisanzwe rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Union European bahise bamaganira kure icyo bise ubushotoranyi bwa Perezida Vladimir Putin. Ikindi Ukraine yongeye kugaragaza ubushobozi budasanzwe mu rugamba aho yagabye ibitero mu ntera ya kilometero kare ntabwo ari kilometero kare ntabwo intera zibarwa muri kilometero kare zibarwa mu buso, aho iki gisirikare cya Ukraine cyagabye ibitero mu ntera ya kilometero 1500 kijya kure y'umurwa mukuru Moscow. Izi drone z'abanya-Ukraine zese zishimangira ko Volodymyr Zelensky afite ubushobozi bwo kurasa hariho hose ashaka imbere mu murwa mukuru w'Uburusiya nubwo ari ikirere navuga ko kidapfa kuvogerwa. Ni ibitero rero byumvikanye mu gace kitwa muri Maski. Kano gace kari mu gice cy'Uburusiya cyo muri Aziya kuko Uburusiya bitewe n'ubuso bufite Uburusiya busanzwe bufite igice gikora mu Burayi ari nacyo navuga kirimo mu murwa mukuru Moscow, ariko kikagira n'akandi gace gakomeza hirya muri Aziya hafi y'ibihugu nka Mongolia, hafi y'ibihugu nk'Ubushinwa ndetse birumvikana hafi ya za Korea ya ruguru. Ni igice gikomeza kure muri Aziya. Hano rero muri Maski niho drone z'abanya-Ukraine zagabye bino bitero bikomeye. Ese ubu bushobozi Ukraine iri kubukura he? Ni mu gihe kandi Abafaransa bamaze nabo kuba bashimangira ko bombe zabo zifite ubwenge cyangwa se zikoranye ubwenge buremano bwa artificial intelligence. Ni bombe z'Abafaransa zitwa AASM bagiye gufasha Ukraine gutangira kuzikorera imbere mu gihugu. Izi bombe z'Abafaransa zatangiye kumvikana mu minsi ya mbere y'urugamba cyangwa se ni ibikoresho by'Abafaransa byatangiye gukoreshwa n'igisirikare cya Ukraine mu minsi ya mbere Uburusiya bwabagabye bitero. Birumvikana ko atari ibikoresho bishya. Igishya kuri ubu nuko zishobora gutangira gukorerwa imbere muri Ukraine. Ese abibaza iby'amaherezo cyangwa se iby'agace ka Crimea, ndabizi ko muri benshi Crimea ni ingingo ikomeje kuganirwaho kuri ubu ku ruhando rwa politike mpuzamahanga, kibazwa niba kano gace kagiye kujya mu bice Uburusiya bushobora kugenzura cyangwa se aka gace kazaguma byiteka cyangwa se Ukraine zongera kukisubiza cyangwa se kakaguma byiteka ku bice Uburusiya bufite. Mbibutsa ko iyi Crimea yafashwe 2014 ubwo abakorera kuri 5G abo imibare yihutira murumva ko ari imyaka 11 Uburusiya bugenzura Crimea, ariko abanya-Ukraine bakaba bagihamya ko iba ari ibice by'ubutaka bwabo. Hano muri Crimea igice gisatira inyanja y'umukara ahantu indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 30 y'Abarusiya, turaza kubivugaho ndetse bivugwa ko ubwirinzi bw'abanyamerika ari bwo bwagize uruhare bwo kuba bwahanura indege ya Sukhoi 30. Ese ubu bwirinzi ni ubuhe? Cyane ko dusanzwe tuzi ko hari ubwirinzi bwinshi bw'abanyamerika busanzwe buri muri Ukraine, HIMARS, Patriot ndetse n'ubundi bwirinzi butandukanye. Niki cyifashishwe kugira indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 30, zimwe mu ndege zikomeye z'ibiragano bishya z'Uburusiya ihanurirwa hara muri Crimea. Bivugwa ko iyi bayi ya kabiri mu gihe cy'amasaha atarenze 48 nkuko nabonye ibiro bya Minisiteri y'Ingabo ya Ukraine byaje ko bitangaza amakuru. Turaza komoza kandi ku zindi ngingo nyinshi. Ngira ngo mwabonye ko mu minsi ishize Ministre w'Intebe wa Ukraine Denis Shmyhal yagiye cyangwa se yakoranye inama idasanzwe n'ikigega cy'ubukungu mu isi IMF, ni International Monetary Fund. Inama yabo na IMF ije nyuma y'igihe kirekire Ukraine igerageza byanga. Ndaza kubwira muri rusange ese ni kinono cyatumye Ukraine ifungurirwa imiryango ikemera gukorana cyangwa se abadiplomate b'abanya-Ukraine barimo Ministre w'Intebe Denis Shmyhal baganira na Managing Director wa IMF ni International Monetary Fund. Byose rero biraterwa n'imishinga ibiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukora kuri ubu. Umushinga wa mbere urimo
wo ngira ngo wamaze no gutanga umusaruro kuko bamaze gusinya imbanziriza mushinga bijyanye no gukoresha umutungo kamere w'abanya-Ukraine. Nago bino bihugu cyangwa se izi communauté internationale ariko nk'iyi ya IMF nago bikora mu nyungu z'ibihugu s'il vous plaît. Kenshi Ukraine yagiye igerageza uko mumengera IMF ariko bikananirana, ariko kuri ubu noneho twaje kubona IMF yemera gufungura cyangwa se yemera Ukraine kuba bagirana amasezerano runaka, bije nyuma yuko n'ubundi byari bizwi ko hari amasezerano y'ubucuruzi mu bijyanye n'ubukungu cyangwa se amasezerano ku bijyanye n'ubunama y'agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikiye kugirana na Ukraine, ndetse binaje mu gihe bizwi ko hari ibiganiro biri kujya mbere bya diplomasi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ukraine ndetse n'Uburusiya. Byumvikane cyangwa se bigiye bitaba urugero rw'uko ibi bigo nubwo byita ko ari ibigo mu by'ukuri ngo bikora mu nyungu z'ibihugu, ariko bakora mu nyungu z'ibifi binini cyane ko Ukraine yari yaragiye igerageza IMF ariko byaranze. Kuri ubu rero muraza kumenya byinshi bijyanye n'iyi nkuru ya IMF wageze ku Isonga News. Reka tubyinjire mu byose tubifi mu zindi muzingo, musaba gukana kuri sabone niba ari ubwa mbere dukurikiye. Birumvikana badusanzwe tubana umunsi ku munsi, bashimira ubutitsa, bashimira ko mukomeza kugira uruhare muri izamuka ry'iyi platform yacu, dukorera hamwe dukomeze tuzamura imibare of course n'aba subscribers ndetse na viewership, ubundi dukomeze cyangwa se dukomezanye tugana kuri politike mpuzamahanga. Reka njye nanzike ndahera Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine. Ni ibitero bishya i Kiev byakomerekeje abantu 14 nkuko amasoko mfite hano bigaragaza. Naga imibare iri guhurizwaho, ariko nabonye abakomeretseho bari kuvugwa ari bamwe, babiri bo bishwe, hari naho nabonye bavuga ko ari batatu, ariko abakomeretse bo nago barenze 14. Mu gihe muri Kherson hakomeretse babiri hagapfa umuntu umwe. Iyo tuvuze ngo hishwe nimukumve ko iyi mibare aba ari mito, kuko ibi nibiba byabashije kuvugwa, hari n'aharaswa cyangwa se hari n'ibindi bikorwa ariko bitabasha kugera muri media. Akenshi mu ntambara baberamo byinshi, nago tuvuga imibare y'abicirwa cyangwa se y'abapfira mu magereza buri munsi, naga imibare imenyekana, nago tuvuga imibare ya za matekwa zifatwa ese birangira bite. Ibi byose muri rusange nkuko Minisiteri y'Ingabo ya Ukraine ibivuga, reka merewe no ku mibare bashyize y'Uburusiya, bavuga ko Uburusiya bamaze kwica ingabo zabwo zisaga ibihumbi 997 n'imibare irenga. Byumvikane ko ngo uku kwezi kwa gatanu gushobora gushira Uburusiya muri rusange abamaze kugwa muri runo rugamba harimo abasivili ndetse n'abasirikare ngo basatira miliyoni mu gihe cy'iminsi 3, mu gihe cy'imyaka 3 ni mu gihe kandi ku munsi waje bavuga ko bishe abasaga 223 mu bagize igisirikare cy'Uburusiya. Niyo mibare ya Minisiteri y'Ingabo ya Ukraine. Naga imibare nge nkunda kwitindaho kuko murabizi by'imibare namwe, habe uruhande rw'Uburusiya ndetse n'uruhande rwa Ukraine. Hano ku Isonga News twemeje ko imibare mu by'ukuri tuzatwitindaho kuko tuzi uko bigenda mu ntambara, tuzi ko imibare isobanuye, tuzi n'ikivuze. Ubwo rero gutinda ku mibare kenshi n'ibimenyetso bihari nago bagaragaza ese ibi bitero byagabwe he, abapfuye bapfiriye n'ibindi. So imibare twe twahisemo kwishyira ku ruhande. Gusa icyo bamenya nuko Kiev hagabwe ibitero bikomeye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazamaganira by'ibi bitero, ni nako byahise bigenda ku bihugu byo ku mugabane w'Uburayi, France ndetse na UK. Ariko ibihugu nge nshinza kuba byaracecetse cyane bigakabya, kubera ko urebye uko bino bihugu byitwara cyangwa se nabyagiye binitwara na mbere, nago bihura neza nuko mu by'ukuri byari bikwiye kuba byaritwaye. Kuko nk'ibi bihugu especially nk'ubwami bw'Abongereza, gitinyo dusanzwe tuzi ibindi bihugu bifite, bikwiye kuba byarakoze ibirenze ibyo turi kubona bakora. Igitinyiro bafite ndavuga muri rusange ku ruhande rw'Ubufaransa, ijambo basanzwe bafite ku mugabane w'Uburayi, nago bikwiye kuba baritwaye ubu buryo nyine bitwara. Ni byinshi rero umuntu yakavuze muri rusange. Mu gihe rero ku rundi ruhande amakuru yemeza ko uretse naha muri Kiev ahitwa Kherson naho ibitero byakomeje cyangwa se ibitero byakomeje kumvikana, naho byahitanye benshi. Muri rusange ibitero kuri Kiev ndetse na Kherson ku munsi w'ejo, ariko ubundi ibitero by'i Kiev byo byagabwe mu masaha y'igicuku cya hano, kuko nabonye byagabwe mu masaha y'isa 7 zishyira isa 8 amasaha yo mu Burundi ndetse no mu Rwanda, cyane ko duhuje amasaha yo turi kuvuga Kigali na Bujumbura cyangwa na Gitega, akenshi rwose amasaha namwe
hano i Kigali ndabona turi 4:48 ubwo nakoraga kino kiganiro. Birumvikana ko n'Igitega cyangwa se Bujumbura namwe ari uko biri. So birumvikana rero muri rusange ko ariko ibi bitero byaje kuba byangiza byinshi, ntacyo turi buze kubitindaho muri rusange. Mu nyemeye tute twambuka ubwo ikibagera no updating ngo mumenye ese Kiev mwuko hari n'ubuhe abasivile ho rwose bamaze kwibera cyangwa se bahisemo kwibera muri za tano. Twagiye tubivuga kenshi, abanya-Ukraine benshi bahisemo kwibera muri tano bacukuye amatara niho bibera, mu gihe nyine babona ko icyitwa umutekano atari ikintu kiri granted, naga ari ikintu bakizera, si ikintu bakiringira. So reka nanone kandi munyemerere tuvuge ku bijyanye na drone n'ubushobozi bwazo mu gace kitwa muri Maski. Agace ka muri Maski ni agace kari mu ntera y'ibirometero 1500 uturutse cyangwa se uvuye ku mupaka Ukraine hana himbibi n'Uburusiya. Aka gace nkuko kuri abakoresha Google Map cyangwa se abandi bakoresha zindi map, murabona ko ari agace ubundi kari mu gice bita Siberia. Iki gice cya Siberia ni igice cy'Uburusiya navuga kidatuwe. Ni igice cy'Uburusiya kidatuwe kuko ni igice cy'amasimbi cyane n'ubutita, niba ariko nabivuga. Ni igice cy'urubura, yabavuze ngo Uburusiya buri mu bihugu bikonje mu isi ntabwo baba babeshya. Uzabaze wenda bagize amahirwe yo kwiga mu Burusiya, bari Moscow, hano hagerageza kuba hashyuha uko baba bimeze. None ugera muri kano gace ka Siberia, ni agace usanga rimwe na rimwe wirebera ukabona n'urubura rukavarenze ku buryo rushobora no kuzamuka rugapfuka imisozi, byo ushobora kureba ukabona ahantu hose n'umweru, nabuye na giti nyine snow cyangwa se urubura rwaragiye rukatwikira. Ni igice gikonje cyane. Hano rero ubundi hakunze kuba hari niho Uburusiya bukora imishinga ya nuclear muri kano gace ka Siberia. Niho Uburusiya kandi bufite ibigo bikomeye by'ibanga, vuga ko ariho ibigo by'urwego rwabo rw'ubutasi bikorera, ni ibigo by'ibanga bikorera, ni hari amagereza zimwe bita zandabyemeye nyinshi ziba ziri muri Siberia no muri Arctic. Bega na gace katahari ubu gutuzwa bitewe nuko hameze, ahubwo kahariwe ibindi bikorwa, facilities, inzego z'ubutasi, gace bagerezamo ibisasu byabo, kirimbo zandi whatever, ni byinshi bihakorwa muri Siberia. Muri Maski rero hano hari drone yakubise ku mujyi, mu mujyi hari muri region. Amakuru akemeza ko niba Ukraine ifite ubushobozi bwo kurasa muri Maski, ubwo abari Moscow ntacyo tubijeje kubijyanye n'umutekano. Abari Moscow rwose nabumva Isonga News muri Moscow, kuko njya mbona hari na audience isatira hafi kuba rimwe n'ibice runaka idukurikira mu Burusiya. Byumvikana ko abatwumva ashobora kuba bari Moscow cyangwa se za St Petersburg n'ahandi. Mwicare muzi ko Ukraine yamaze kubaka ubushobozi bwa drone zishobora kuguruka ku muvuduko hejuru zinjira Moscow mu buryo navuga busa nk'umurabyo. So nuko bimeze rero, ubu bushobozi buje mu gihe haburi iminsi mike iyi nkuru ndi buze kuyikoraho byimbitse. Inkuru iri bukurikireho sinzi igihe nyirizina turi buze kuba twakirira hanze, ariko bitarenze 10:00 z'igicamunsi cy'uyu munsi turaza kuba twashyize hanze ikiganiro cyacu cya kabiri. Muze kuba hafi mbabwira ubwoba buhari n'ukuntu Zelensky yamaze kuba hakanira amahanga ko abategetsi bazajya Moscow atabijeje umutekano. Ese ubundi Ukraine igeze ku rugero rwo gukangisha Uburusiya no kubuza abategetsi kugenderera Uburusiya? Byose uraza kubimenya, byose uri buze kubimenya. Mwe muze kuba hafi gusa, ubundi tuze kubifimu zini muzingo. Reka twikomeze n'inkuru yacu. Birumvikana niba hano hari kuraswa Moscow za St Petersburg, indi miji ikitwa umutekano ntabwo tukibijeje. Uburusiya burategura umunsi udasanzwe, birumvikana ko nabo nyine bagomba kuba badasanzwe. Utegura ibidasanzwe nawe ugerageza ibishoboka byose ukaba umuntu udasanzwe kugira ngo ibyo uri gukora nyine bizabashe kugenda neza, bize kugenda neza muri rusange. So nuko bimeze. Ku rundi ruhande twavuze ibijyanye n'ubushobozi bw'abanya-Ukraine bwo kuba bagaba ibitero bikomeza bigana mu bice navuga ibice by'ingenzi cyane muri Ukraine. Reka tunavuge ku rundi ruhande amakuru yemeza ibijyanye na recruitment. Ubundi hari zimwe mu ngingo tuvuga, ariko akaba n'izindi tuza twinjiramo turi mu kiganiro, niwo mwihariko wacu. So muri recruitment rero, ku bijyanye na recruitment, mbere y'uko ngaruka gato ku by'indege y'Uburusiya bivugwa ko yahanuriwe, birumvikana yahanuriwe muri Crimea. Ubwo iyo mvuze Crimea ni region yose iri ku nyanja y'umukara, ariko ni mu gace ka Crimea nyirizina muri ramwigimbakirwa. Mvuge ku bijyanye na recruitment, Uburusiya bumaze iminsi buri gushaka abasirikare benshi, ni impande zombi deja, muri mu bihe nk'ibi by'intambara navuga itari intense, mu bihe nk'ibi by'intambara ibidakaze cyane,
niho ingabo zishobora kuruhukira, niho abapanga urugamba bashobora kongera kwicara bakarupanga, niho abakora recruitment babijyamo. So gihe nk'iki gisa nk'agahenge nicyo gikorwamo ibikorwa byinshi. Kuri ubu rero Uburusiya bukugiye mu gushaka indi mibare y'abasirikare runaka, kuko urebye imyiteguro iri ku mugabane w'Uburayi iragaragaza ko mu gihe kitari gito dushobora kuba tuvuga ibindi, dushobora kuba tuvuga izindi ntambara zishobora kwaduka zifite ubukana bukomeye, intambara zishobora guhiga kure cyangwa se kurenga izo turi kubona kuri ubu. So mu yandi magambo rero nakubwira ko urebye muri rusange uko byifashe ku mibare, Uburusiya bukeneye izindi ngabo nshya, ariko Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya ikavuga ko izi ngabo zikenewe atari zo koherezwa muri Ukraine. Bavuga ko na shortage bafite, na military na troops shortage bafite, bavuga ko ingabo bafite muri Ukraine ibikoresho bakoresha n'ibindi bifashisha bihagije. So izi ngabo rero bakeneye n'iziki? Nge nk'umusesenguzi ndabona ko bari gutegura intambara ukurikije uko ibihugu byo mu Burayi biri kwitwara, bubaka bunkers buriya twabigereranya n'iki? N'ubwihisho, ntago ari indaki. Indaki ni za gisirikare. Bunkers ni nk'inzu zubakwa cyangwa se ibitano byubakwa munsi y'ubutaka bishobora kuba ubwihisho, ariko izi bunkers zo zikaba zikomeye zinafite ubushobozi bwo kwikingira, kuko nk'umuntu acukuye munsi y'inzu cyangwa se ukubaka nka cave, bunkers ntago aba ari nka cave. So nari mbivuze nka cave. Bunkers ziba ziri protege ku buryo hari bunkers zimwe na zimwe ziba zarakozwe zifite ubushobozi bwo guhangana n'intwaro kirimbuzi. So izi bunkers rero nizo ziri kubaka mu bihugu byinshi ku mugabane w'Uburayi, kugira ngo Ubufaransa bwo mu matariki yo rwagati ku kwezi bari batangaje ko bazatangira gutanga udutabo tugaragariza abaturage ko bashobora kwitwara mu gihe hakoreshejwe kirimbuzi. So urumva ko ku mugabane w'Uburayi ukurikije amateka y'intambara zagiye zihabera, ibi turi kubona bisa nk'ibiri gutegura intambara yo mu itangazamakuru bivugwa, ibihugu byatangiye gushyira hanze policies uko abaturage bakitwara, ibihugu biri gusinya amasezerano, ubushotoranyi bwa hato na hato, kuzamura ingengo y'imari ikoreshwa mu gisirikare, kongera kubura umutwe ku bihugu nk'Ubudage turi kubibona bwongeye bwagarutse mu gisirikare. So ibi byose babitegura intambara dukurikije historical background y'ukundi izindi ntambara zagiye zikorwa ku mugabane w'Uburayi, especially intambara za mbere z'isi zombi, ya mbere ndetse n'iya kabiri. So n'ubu rero birasa nk'ibiri gutegura intambara. Mwe muzagumane natwe ubundi ngingo ku yindi tuba tugenda tuyivugaho gake tubikomozaho, ubundi mukamenya byinshi bigenda bivugwa. So kuri ubu rero nubwo bavuga ko badakeneye abasirikare bo kujya muri Ukraine, hari ibindi bashobora kubakoresha, harimo of course izi recruitment bari kuvuga, kwitwararika, kuba bahangana and many things. So ikindi wamenya ni ibijyanye n'indege y'Uburusiya mu bwoko bwa Sukhoi 30 yahanuriwe mu gace ka Crimea. Iyi ndege amasoko abiri nifashishije, cyane ko yavuzwe n'amasoko menshi, ariko buriya harimwe mu bitangazamakuru tuba tuzi bikiranze inkuru, ariko nanone cyizere cyabyo ijana kurindi kikaba kigoranye. So bimwe rero mu byo navuga ko bishyira hanze inkuru kandi ugasanga koko ntago zabanye n'ukuri, harimo abemeje ko iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi yahanuwe n'ubwirinzi bw'Abanyamerika. Himaris z'Abanyamerika ngo nizo zaba zagize uruhare mu kuba zashyize hasi Sukhoi 30 y'Abarusiya. Ya kabiri hanuwe mu gihe kitarenze amasaha 48. So mu gihe cy'iminsi ibiri gusa izi Sukhoi z'Abarusiya zirahanuwe koko hariya muri Crimea. Uyu munsi rero ikizwi no ki Sukhoi 30, nubwo nabonye Minisiteri y'Ingabo ya Moscow ntakira bivugaho, ntago hano twemeza inkuru kuko za ministeri zabivuzeho, hari n'igihe zitinza byajya bituma tudakora, ariko icyo ikiba gihari no kuba bizwi byagarutsweho cyane, ubwo baje babishimangira ni bigaragaza nyine accountability yacu, ariko niyo babihakanye nyine birumvikana. Amasoko yabaye menshi, abavugwa byinshi murabizi, abakurikirana amakuru y'urugamba murabizi ko hari n'ibyo abategetsi bavuga bugacya babihinduye nyamara babyivugiye. So nuko bimeze rero, iyi ndege yamaze kubishyirwa hasi, twavuga ko ari shout out ku gisirikare cy'Abanya-Ukraine Arono, ubwo abakurikira cyangwa se bashima ibikorwa by'izi ngabo z'Abanya-Ukraine. Birumvikana ko mwe muri kubyina imbyino yanyu bitewe nyine no kuba mwashyize hasi iyi Sukhoi 30 y'Abarusiya. Muri rusange rero uko ibintu bimeze, ukurikije umwuka uri ku mugabane w'Uburayi, urabona ko hari gutegurwa ikintu kidasanzwe, hari gutegurwa rwose ikintu kidasanzwe. Ikindi nabonye hari abantu bagiye bakomantinga kuri Trump. Iyo turi gusoza twigarukira ku nkuru zisanzwe, Trump nabonye yagarutsweho ngira ngo ari ifoto ikoresheje ubwenge bukorano ya AI, ifoto igaragaza Trump nka pope mushya wa Kiliziya Gatolika mu isi. So uretse kuba ari umutegetsi, benshi bavuga ko ubona ari umunyabukungu cyangwa se ashyirwaho na deep state kugira ngo yongere azahura ubukungu bwa Amerika, ariko ni n'umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga ze
mu by'ukuri atanga ibitekerezo bitandukanye. Nk'ubu yagaragaje cyangwa se yongeye kwerekana yicaye rwose mu myenda ifite ibara nk'irya zahabu n'ingofero ikoze muri zahabu, ameze nka papa ariko mu ishusho ye. Ubwenge buri mano ubwo buraza gucanganyikisha abantu. So nuko bimeze. Ikindi wamenya nuko nyine Trump nk'umugabo w'umucuruzi w'icyo bahanganye nacyo ni ukureba ko ubukungu bwa Amerika buri stable muri rusange. Reka mbabwire ko Ubufaransa kandi bombe zabo zo mu bwoko bwa IASMM, izi bombe zigiye gutangira gukorwa muri Ukraine, nabivuzeho mu buryo bw'imfunyamfunyi byari binciyeho. Tuba twakomeje ku ngingo nyinshi, so birumvikana rero ko ari uko bimeze muri rusange. Ubwo nizi hakorerwa icyo bishobora kuzongera. Baracyarenga ku by'Uburusiya bwasabye ko Ukraine igomba gufungirwa amayira mu bijyanye n'igisirikare, ariko noneho barayiha ubushobozi bwo kubaka igisirikare. So ubundi intambara inarangira, abahanga bavuga ko Ukraine izasigara mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane mu Burayi ndetse no mu isi. Kugeza ubu rwose intambara yasigiye igisirikare cya Ukraine experience, nta kindi gihugu na kimwe mu Burayi cyarwanye intambara nk'iyo Ukraine irwanye mu gihe cy'imyaka hafi 80 itambutse nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Ngaho nguko rero, reka mbashimire cyane. Isonga News irahari ku bwanyu ngo ibabwire politiki mpuzamahanga. Ndetse mugeshe bayingana. Blessings over blessings.